ndakubwire mukama ko ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane, jewe sinoronka uko ndabivuga. Kunda ndakubwire mukama, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama. Ore mana yanje, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Ore mana yanje, reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose. Turagushimiye cyane mukama kuri iyi ngabire y'ubuzima twebwe abana bawe dufise. Turagukengurukiye kuko uri Imana y'amasezerano, niyo mpamvu kubw'iryo sezerano tuje tukugana nk'abana, kandi ukaba utwitaye ukadusanganira nk'umubyeyi. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niyo turengukiye bukuru, niyo turengukiye imbere yawe, niyo tuje gukikuza altari yawe nyeranda kugira ngo uhembure twebwe ubwoko bwawe. Turi abana bato ariko ni wowe watubyaye. Turashaka kugira ishusho yawe muri twebwe, mu byo dukora, mu byo tuvuga, uko tumeze, uko twigenza. Uyu munsi bigaragare ko turi abana b'ubwami. Nta muntu n'umwe yobura umutima wo kugukengurukira, kandi tuzi neza ko abakuru n'abato aribo benshi batagifise umunezero, batagifise ububasha bwo gukorera, bwo kumva, bwo kubona, bwo kugendagendera kuri iyi si. N'ubuntu bwawe si uko turi ibihangange, ariko ubuntu bwawe nibwo bwatugize icyo turi. Niyo mpamvu tugusabye ngo inema yawe iduhaze rwose. Uyu munsi w'amajana 27 ni umunsi ku mwana w'umuntu udasanzwe. Muri mwaka wa 2025 uyu munsi wari warategekanije igitigiri cy'abantu bazoba bari ku isi, wari waranategekanije n'igitigiri cy'inyamaswa. Mu gihe twari kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu, watubwiye ko ari ibyo waturemeye, uranatubwira ko muri ibyo harimo ibyo kudukiza, hakabamo n'ibyo kutwica kuko tutakumviye. Turisabiye ikigongo ntutwice, turisabiye ikigongo ntudutikize, turisabiye ikigongo ntuduteze ikigoyi, turisabiye ikigongo ntuduteze icangiro, turisabiye ikigongo ntuduteze ibisuzuguro. Ubwiye mwene Siraki ariko aravuga mu kigabane cya 39, yarakomeje aravuga mu murongo wa 16, buri ibi byose impamvu bihari n'ubugombe bw'Imana. Mana, ubugombe bwawe butuze ko tunezeye. Mana, ubugombe bwawe butuze ko tunesha. Mana, ubugombe bwawe butuze ko dutsinda. Mana, ubugombe bwawe butuze ko dutungana. Tugirire ikigongo kubw'amaraso y'umwana wa Yesu Kristo yaseseye ku musaraba, uduhe kwiyumva ko wahaye Yosefu ubutungane mu mutima wiwe, ukamuha kwemera, kwakira no kwihanganira abatamwihanganiye, abamuryaryanije, ukamuha kugira imbabazi atongeye kugukekeza. Biduhe natwe nk'ubwoko bwawe uzobukoze. Umwanditsi wa Bibiliya ariko arandika ageze mu kigabane cya 10 cy'ibikorwa by'abatumwa, yavuze ngo nk'akimana ngo ntirobanura ku butoni, ngo nsanze ngo menye neza ko umuntu wese afise umwete wo kurondera Imana nayo imwiyereka. Ntuturabire mu isura ya kahise, ntuturabire mu isura y'igisokoro cyacu kibi, ntuturabire mu isura y'intege nke zacu, turabire mu mwambaro twambitswe n'amaraso ya Yesu Kristo. Utuzurire ubuzima, utuzurire abacu,
ibirungura byo ku mutima n'ibyo ku mubiri tugezwe ko rwose, ubwibone tugezwe ko rwose, ubushirasoni tugezwe ko rwose, duhabwe ukuri, ubuntu, ubutungane. Kanatsinda Mishe 6:8 yavuze ngo nta n'ikindi kintu na kimwe dusaba kiretse kugendana nawe duciye bugufi tugira ubuntu kandi dutunganye rwose. Kristo atadutunganije ntitwotungana, ijambo ryiwe ritatumurikiye twozimira, kuko Dawudi yaravuze ngo ijambo ryawe ryahindutse urumuri, ryahindutse umuco w'ibirenge byacu. None Yezu bakumwe natwe, none Yezu garagara muri twebwe, none Yezu ezagira ubuzima bwacu. Ijambo ryawe niryo rumuri, ijambo ryawe niryo bubasha. Mutima mwerana, mutima w'Imana ukorera mu bana b'Imana, mutima w'Imana we bubasha nyabwo, mutima w'Imana we bushobozi, mutima w'Imana wewe uzana ubudahangarwa, ngwino uduha amakuru yo kwizerwa yo muri juru. Hari umukobwa yitwa Ruti yigeze guhabwa amakuru nawe, amenya neza ko naho Maholoni atari yamutera inda muri Mowabu, azoba asamuragwa akaba mu gisokuru cya Yesu Kristo w'i Betelehemu. Yunga isezerano nayo nabukwe Naomi uwitwa Orupe aracebaceba. None Ruti ntiyibagiranye. Uyu munsi icyo tuje kwakira kidufashe kutazokwibagirana. Uyu munsi icyo tuje kwakira kitwubake cyubaka isi kandi gihamagara ubwabe bw'Imana uze ubyagire muri twebwe aho duherereye, ibyo turimo ndetse no mu badukikije. Urakoze Mana mutima mwera, ndakomeye kutugira inshuti z'ubutatu bwa Imana imwe rurembe. Urakoze kutugendeye nk'uko wagendeye abatumwa bwa mbere, nguko aba umunsi mukuru uri hejuru y'indi minsi mikuru yose, kandi ukaba umunsi usumba iyindi minsi yose, kandi ukaba umunsi w'ukwemerwa nk'uko Kristo yari yahagaze ku musozi w'Imizeti agahamagara ngo mugwe mwese munyotewe, ngo nimuze kugira ngo inzozi z'amazi abesha zitembe ziva mu nda zanyu. Icyo Kristo yari karavuga ngo ari mutima w'Imana yarazi ko azobarungikira. None turakwakiriye uko Yohani 7:37 yabivuze, ngwino kugira ngo tugaragare nk'abana b'Imana uno myaka yose. Bawugwaye buri muri twebwe, imiro iri muri twebwe, inzangano ziri muri twebwe, imibabaro iri muri twebwe, agahinda kari muri twebwe, byose tubikubwe ko kuko biza mu mugwi w'ivyonyi. Koko ndagukunda cyane jewe sinoro koko ndabivuga, unanakubwire Mukama, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama. Ore Mana yanjye kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose, ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama. Ore mbyeyi yanjye reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose. Tugire Kristo muramutse neza, nema y'Imana yo mitima yacu gwiriye rwose, urukundo rw'Imana ruduhaza ibyiza byose dukeneye kugira ngo tubeho turambye kandi turoraniwe. Mwahisemo neza ko mwahisemo kuyoboza Imana izira kandi mushingiye kuri kw'ijambo ryayo, babyigije kuri ko muzobibyaza umusaruro. Ngabo yitwa Salomo mungu wa Dawudi se wa Rehobowamu, yaravuze ngo imigani iwe 8:17 ngo umuntu wese afise umwete wo kurondera Imana nayigira umwete wo kumwiyereka. Ndasenze ngo iryo jambo rikubeko kuri munsi w'207 nkuko twarose isezerano ridasanzwe today. Turi muri wa mwanya wo gusenga dusoma ijambo ry'Imana dukuza ko tugahabwa tugahindurirwa amazina. Agiye barija kubashikira ricerewe gato, turacari mu mwanya wa hagati ya 12:00 na 3:00. Twari tugeze mu kigabane cya 44 ariko seance ni ya 43.
jambo ry'umutwe ravuga ngo igikombe cya Yozefu mu igunira rya Benyamini. Aha mwibuke yuko abahungu ba Yakobo bari bongeye kugaruka kandi ubwa mbere baragiye inzara yateye hose. Yozefu ari wasigaye bakaganza. Yozefu arabamenya bo ntibamumenya, asiga afunze Simeo arabarungika ati genda mubanze muzane umuhererezi wanyu. Isa avuga ati nako ndapfuye. Yozefu aragiye, Simeo yagiye, none muntu wari Benoni naye Benyamini nawe aramurungika Yuda amwishinze. Twarakwiyigisha ibintu bibiri, ingene ushobora kubika igobogobo mu buzima bwawe ugahuzagirika ugahora uhusha icyo wagenewe. Akarorero ni Rubeni uko yasabye Benoni se yambwiye ngo nta mukunzanira uce wica abahungu banje bose nk'uko umega nikina muratiye kandi nanyo abahungu biwe ari iki harabuzukuru biwe. Hari umuntu abikiburirane bikamunanira icyo yomara n'icyo yomarira abandi. Buri gihe cyose avuga ngo iki cyananira ngo ndahiki, akarahira ikintu kitabaho kigaruka kubabaza society. Ujye wa muvumo turawufise cyane icyo giti. Mugabo Yuda impamvu bibiri ivuga muri Yeremiya 17 cyane ku murongo wa 2. Iyi impamvu muri Yeremiya hari ubuhanuzi bwa Yuda ko nayicaca Yuda ngo kiratsige ngo kirashimangiye ngo kujya kwikaramu y'icuma yandikisha ku kaho n'ibyabo. Yavuze ngo ikaramu y'icuma yandikisha ku kabaho ni nkuko muri Misiri nta muntu numwe aremera ko Yozefu atasabye ngo baryamane na Mukapotifari akabyaha, ariko kubyukuri ni kinyuma cyambaye buza ko Imana nishingira indaye ikinyoma. Hari benshi yadize, ari abakozi b'Imana, ari abahereza mwuka, hari benshi yamomoye. Rivuga ko Imana niyo kubikira ibanga ngo nukuri umukozi wayo ngo nukuri ikinana ni nyakuri. Ko abandi ba Kristo ubundi aba Kristo benshi mutaramenya ibyo mubaho mucanganikiwe. Imana kuyimenya birabarusha, ariko urashaka kuyimenya ni umwuka utanga ubuzima. Rero mu nyuma baragenda, ise arabanza arabankira. Burya Simeo yarafunzwe, yavunzwe igihe arabanza arabankira. Abanki yavura mu nyuma aragondoza kubera Yuda mubwiye ati papa ntabwo nzakubabaza, mume nzokora igishoboka cyose. Niyongera ko icyo gusisa amasara murungika mugabo yidodombye, mugabo atsinzwe n'ijambo rivuye mu kanwa ka Yuda. Abarungitse baragenda basanga Yozefu yarabiteguriye mukabyara bakira bagenda bafise ubwoba y'amafaranga basubiriza mu nkoko byabiki. Yozefu asangira nabo ngo ariko Benyamini amuha inshuro zibiri zitanu. Reka mbabwira kano kanwe sibyo hagiye abakristo bacanganikirwa. Paulo yaravuze ngo nimuhagira neza mugire neza bose ariko muhere mubi wanyu. Kandi bavuze mubi wanyu uri korera mu mvugo za Aburahamu abwira Eliyezeri agiye gukwa Rebeka muka Isahaki, ukaraba neza imvugo ya Bibiliya usanga ari uwemera Kristo. Ntabwo usanga Imana ishingira muri ibintu by'umubiri. Ubwo sari ikintu cyamukubise no kumukenywe gasara yarakenyutse. Muri kije yarakenyutse uko yadakenyuka ni yari gupfa ngo Burayi masikara arongora. No kuvuga hari mu ijambo rivuga ngo uwo munyamahanga uwo munyamisiri ngo abari ngo azotorana ngo ibyacu. Ubundi byatumenyene Imana ati ndakwereka wera uzavuye Isahaki bisibya azoza munyuza mukirenge sibya azokora mu butunzi. Niyo mpamvu Isahaki mu kuvuga Imana avuga ngo ni muterakoba. Muterakoba iratangaje. Iruhande rero y'amashigane twabonye ateka inkono imwe yitwa guhayagiza Imana. Amashigane twabonye mubwirizo kugenda gogira ikirere cyanyu ciza cyame cyuguro sibyo nibyo zamu twabonye ya saa 9 iri hagati ya saa 9 na saa 12. Ndabasabye mu izina rya Yesu Kristo mwumve ko hari igikombe mukamashaka kono wako. Nta muntu numwe woba udafize igikombe nuwera ko nigikunda. Nigikundura umwangushi. Na nawe ugenda babwira umwami Nidasi. Uri umwangushi. Mugusaba Imana igukure mu makuba, mugusaba Imana igukure mu bisuzuguro, uyisaba ubizi neza ko ari cyo yashizeho kigupima kigushira ku munzani. Niwigira igihangange narakuyebeye naragize iki naguha abana wanje nandi bikunda icyo yarakigenye. Umuntu wese igira intwari ibifise igikombe yamugeneye ngo anwereko kandi yakinwereko neza bigenda neza. Gikombe cha Yozefu rero mu igunira rya Benyamini. Rimwe turi mu itangura 44 ngo Yozefu ategeka umubwiriza wiwe ati uzuza amagunira yabo bantu ibyo kurya bashobora gutwara byose, weze ushirire umwe wese amafeza mu munwa w'igunira giwe. Mumva ko ari turu ya kabiri namwe bwa mbere barabasubije. Iyo wahuye n'umuntu mwiza
urakimira gusumba ni kuvuga umurongo bwa mbere barasubije amafaranga bazana yandi gusuma barabagarukanira n'ubundi nayo batoye barabagaburiye babafunguriye simeho none n'ubundi bagira iki bagira bongere babashiremo umvirize gato Yozefu umunyabwenge kabiri wahanyuma igikombe cyanje kijya gikombe cy'ifeza ugishiremo umunwa w'igunira ry'umuhererezi hamwe n'amafeza yari kugura ingano ziyo urabona ko basubijemo amafaranga kwa Benoni hagiyemo igikombe cy'inzabu cya Yozefu iyo tuvuye igikombe cy'ifeza ubundi ubu wari umutego w'ubwishimo ushingiye ku bwishimo ngo araheza abigira nk'uko Yozefu yabivuze bukeye mu gitondo barekura abo bantu baragenda hamwe n'indogobwe zabo bakiva mu gisagara ariko batarashika kure Yozefu abwira wa mubwiriza wiwe ati haguruka irukanga ukurikira abo bantu ubahamvye uheze ubabwira uti ni kuki ineza muyituye inabi si mwebwe mufise igikombe databuja ahora anyweramwo kandi ahora akoresha mu kugendereza ibintu ibyo mwakoze nibiki kubyukuri bibye igikombe icya kabiri barazi ko kiri mu gikombe icya gatatu n'uwo mutima baranawufise nibibaho kushaka kubura umukristo utagira igikombe cyo kunywera ko n'igikombe Dawidi yavuze ngo igikombe cyanje Imana kigirana ocha makibogaboga n'umugabo wa mbere yakubititse n'amakuba bavuze abaraye mu mva rirata Dawidi na Pawulo Pawulo ariko yandikira abakristo bakoreye n'abaratira imibabaro yagize kwabwira inshuro yakubiswe inkoni zinga rigiye tuteka gatandatu hanyuma umubwiriza arabahambye ababwira ayo majambo murayibuka amajambo usimwe bwe mufise igikombe databuja aho nweramo kandi ahora akoresha mu kugendereza ibintu ni kukineza muyituye inabi umva ko ari kigeragezo ni gupima bamwishura bati ni kuki databuja avuze amajambo nk'ayo ntirikabe ko abasabyi bawe bakora ibyo kandi Yozefu muke ko atarabibwira ariko mu mitima yabo ariko kwicuza ko imibabaro bazobagira yose bayiterwa no kugenda bajyajyanije Yozefu ngo akabasaba bamureke akamusaba mubwira imbabazi ntibabyemere bakaroka bamwambuye ikanzu yiwe ngo ntirikabe ko abasabyi bawe bakora ibyo amafeza twari twasanze mu minwa w'amagunira yacu twarayakugarukaniye tuyavanye mu gihugu cya Kanahani none twari kwiba amafeza cyangwa inzabu mu nzu ya shobuja gute nibyo twagiye dutwaye twarabigejeje iwacu twarabigarukanye vuga ngo buhamya uwo icyo gikombe cubuka ko mu basabyi bawe bace bamwica urumva baje kwica ninde n'umwerezi warakereye na Yakobo uwo baje kwica ninde ni murumuna wa Yozefu bace bamwica kuko kiri mugasiba gishize n'umutego hari icyaha tugwamo hari impanuka duhura nazo hari imibabaro duhura nayo n'ukuri Petero ko turabanyabyaha ngo natwebwe nyene duce tuba abaja badatabuja numva ko biciriye igihano kirenze ababwira ati nuko rero biraba nkuko mubivuze uwo cubuka ko azoba umuja wanje namwe muzoba mwezi umwe wese yihutira gutura igunira giwe nuga nabo baragoswe buriya rero iyo mukigeragezo urahubuka urahuruduka nawe nibirengagije ko amafeza yabo n'ubundi bwa mbere bari baye basubirijemo
aho kantu k'ubwenge ntibigeze bakagira bicira ibihano birebire. Igihe cyose uhuye n'ikigeragezo cyangwa igisuzuguro runaka, biba ngombwa kubanza ukiyumvira mu kahise, mu kubu no mu buzima bw'izene utegekanya kuzobamo umaze kuva muri icyo gisuzuguro. Umwe wese yihutira gutura igunira ryiwe arishira hasi, umwe wese aza arapfundura igunira ryiwe. Mubwiriza arasaka, atangura ku mukuru, ahereza ku muhererezi wabo igikombe cyubuka mu igunira rya Benyamini. Mwumviriza umubwiriza ingene yajinyitse. Murazi ibyo si byo bariko barishura, uwicisha inkota ngo yitwa n'inkota. Bariko bishura hamwe se Yakobo, baranize Yozefu bonyene ntibamunize, bamwambuye ikanzu bashyira ko amabaraso y'inyamaswa babaze atapfuye mbwa ntibigeze bibiri bangasa ati burya rero abahungu bawe uzosenga Imana iguhishurire kwereka ikintu ati burya Yozefu ntiyapfuye twamugize ukuntu nuko ntituzi icyo yabaye. Baricecekera nabo ngunu w'umukeki aricecekeye. Igikombe cyubuka mu igunira rya Benyamini, baca bitaburira ko imuzu umwe wese aremeka igunira indokobwe yiwe basubira inyuma. Muzigagira Imana igomba kubakorera kiratse abana bakuncoreke abandi bose. Na Levi yasheshe amaraso na Simeo. Urya Simeo igituma ari wabaye incunga agafungwa, mwibutse ibyo yakoze Isikemu, yasheshe amaraso. Levi nawe igituma atakiriko kiramukurikirana, mwibuke ko icya 10 Ibrahimu yatanga ngo cyari kizogirana kizocungura uri mu mafigo yiwe ku rubyaro rwa kangahe kwa gatatu. Kuye kuri urubyaro wavukiye ko ugivuka ryawe rirashobora guhura no guhuzagurika kwawe cyangwa guhezagirika kwawe. Guhezagirwa kwawe, guhuzagirika kwawe. Guhuzagirika ni guhora umeneka, guhora upfunika, guhora ugira ikanga kucakira ubuzima ufise stability. Ugiye ibintu birahura. Mugabo Levi yaracecetse kubera iki? Araho mu mareka yagera, hari ijwi ryagera bikagira uko Levi agakomeza kamera nk'uko. Muze kurabavugwa hakaba azovugwa mu gutaha. Yakira inkota akakebagura kubera ijwi rya Musa rivuze. Tegeko ry'Imana rivuze. Agakora ibinani abandi. Kandi mwibuka neza ko na Dawudi mu gihe yari yagize ikosa ryo guharura ingabo z'Isirayeli, umumarayika ngo aratema aricabana Dawudi yase guhitamo igihano Imana yamuhitirishije mu bihano bitatu. Mwango ageze ku mbuga ya Onani arahagarara kubera iki icya 10 yatangiye. Aga niho hari banga y'intambara zose muri ko muragwana n'iryo rembo. Byumvikana ko irembo ry'intambara tugwana bishingiye mu kumvira Imana ukayigerageresha ibyo yagutegetse kuyigerageresha. Mu byumve nta kindi kintu na kimwe ngundi Imana kuko idahindagurika. Rero Benone niwe bagisanzeko, byumvikana ko ari wowe gupfa niwe kuba umuco. Mugabo mu byumve neza ko Rubeni yarahiye ngo abahungu biwe bace bapfa. Nuvuga Yakobo agira aje gukora amaraso rero uwo yaramumimye reka tugiceceke. Yuda nawe yarahiye ngo byumvikana ko na Yuda n'amashimwe agomba zimire muri Yakobo. Igikombero ni ikintu cyo kwihanganira. Kristo yaravuze i Getsemani, imitsi we yaturitse atanuko. Hari umukubisi ngo n'icyaga karavuga ati dawe nimba bikunda igikombe kindengana nga nibe nkuko shaka bibe nkuko bishaka. Isezerano yarazi ko yavuye mu juru bisezeranye ko azobaba. Yuda na bene wabo barinjira mu nzu kwa Yozefu, nawe niho yarakiri bakubita inkoro hasi imbere yiwe Mefibosheti ngo meze nk'imbwipfuye. Yozefu ababwira ati icyo kintu mwagize ni igiki? Nimwari muzi ko umuntu mwanje ngendeza ibintu. Hanyuma Yuda gawe marize ngo ubutegetsi wabukwiye burya je sinabageza hino hose ntarabibabwira ko ariko ndi Yozefu. Hanyuma Yuda avuga ati turi bubwire iki Databuja? Murumva ko ari Yuda agarutse ko niwe ufite isezerano ryo kuri Benoni. Turi buvuge iki? Turi bwire gure dute? Imana niyo yagaragaje icyaha abasabyi bawe. Nakundi tugiye kuba abaja ba Databuja twebwe hamwe n'uw'igikombe cyubutseko. Abishura ati ntirikabe ko nokora gutyo. Umuntu ico gikombe cyubutseko ni wa mbere umuja. Namwe nimwidugira amahoro kwa so wanyu. Aje guhana Yuda.
mwibuka yuda igihe bagurisha yozefu ndabasabye buri munsi mwisuzume ibintu mugendera icyo mwatuye ni akanwa kanyu mwisuzume ko mutisuzumye muzobitira aje guhana yuda kuko yuda niwe wafatwa n'isezerano kuri yakobo uvuga umubabaro wa yakobo ugira wikorere yuda bimujya gusanga bisa n'ubuzima bwose Dawudi yagiye abamukana n'umuyuda gatoyi ngo yuda avugira Benyamini iki kintu mubare tukene tukimaze naho mwanyubwira 18 ngo yuda yegera Yozefu amubwira ati databuja ese wore ko umusabyi wawe akakubwira ijambo kandi ntushavurire umusabyi wawe erega umeze nka Farawoni mubyibuke ko Yozefu burya representa Kristo yuko ugomba kumenya agaciro kuko kubana na Kristo mu buzima bugaragara databuja yabajije abasabyi biwe ati muracafise so canke mwene wanyu natwe twishyuye databuja tuti dufise data w'umutama n'umwana muto yo mu busaza bwiwe nawe mukuru we yarapfuye none munda kwa nyina niwe wenyene asigaye kandi se aramukunda nawe ubwira abasabyi bawe uti muramumanukanire ndamubone n'amaso yanje twishyuye databuja tuti uyu musore ntashobora kuva hambavu ya se wiwe kuko amuvuye hambavu se yocapfa wacibwira abasabyi bawe uti umuherezi wanyu atamanukanye namwe ntimuzosubira kurenguka imbere yanje tumaze kuduga no gushika kwa data ariwe musabye wawe twaramushikirije amajambo ya databuja hanyuma data avuga ati subire mugende mudusumire utwo kurya twishyuye tuti ntidushobora kumanuka tutari ku twishyuye tuti ntidushobora kumanuka turi kumwe n'umuherezi wacu tuzomanuka kuko tudashobora guseruka mu maso ya wa mugabo tutari kumwe n'umuherezi wacu umusuku wawe ari we data yatubwiye ati murazi ko umugore wanje yabambyariye ari babiri umwe muri bo yarigiriye nibwira nti nta nkeka ari camutandaguye sinasubiye kumubona gushika n'ubu ubu nawe kandi mukamunkura mu maso nihagira inabi imushikira muzoba mumanuye ikuzimu imvi zanje zuzuye agahinda uwo n'umuvumo uvuga muzoba muvumishije izina ryanje uwo n'umuvumo mubona ngere Dawudi ubundi uwo n'umuvumo mubona mu gihe Dawudi yasigira umurage umuhungu we Salomo amubwira kuri Shimeyi wari wamututse mu gihe Absalom yareka ahunga umuhungu wa Absalom ngubu rero ninasubira iwe umusabyi wawe ari we data ntari kumwe n'uyo musore n'ukuntu bari pfamfe akabona rero uyo musore se yari azocapfa nabo abasabyi bawe bazobamanuye ikuzimu imvu z'umusabyi wawe ari we data zuzuye agahinda kubera ko umusabyi wawe yari yishinze uyu musore imbere ya data mu kuvuga nti ntamukugarukaniye nzoba ncumuye kuri data ubuzima bwanje bwose ubu rero nkundira jewe umusabyi wawe mbe umuja wa databuja mu kibanza cy'uyu musore uyu musore nawe adugane na bene wawe mbega nodukane kwa data ntari kumwe n'uyu musore eka sinkabone inabi yoshikira data kwamamaza isezerano mu kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu ku munsi w'amajana 26 nabwiye agaciro kari mu kukuzigama isezerano nimba hari ikintu Imana yarabye mu mutima wa Dawudi kamutuma umutima wa Nyisirayeli wose umuhurumbira ni ikintu yakoze ku bw'ineza ya Yonatani ku bw'isezerano yigeze gusezerana na Yonatani amaze kuja ku ntwaro aravuga ati bakiriho umuntu w'umuryango wo kwa Sawuli ngo ndamugire neza ku bw'ineza ya Yonatani Siramubwira ati hariho uwitwa Mefibosheti umuhungu wa Yonatani mugaba mugaye ibirenge Dawudi yari yaravuze ati umugaye ibirenge ntazongera ngo yibuke isezerano ryacu bwa mbere nimwe mwenyene muzi guta isezerano ry'ubwa mbere bwakira isezerano mukarya nk'imitsima nta kindi cyakomeje Yuda n'ururembo rwa mbere niyo mpamvu Kristo avuze ngo ni intare y'umuryango wa Yuda ni Imana nyene idahemuka
kuba indahemuka ku isezerano muhora mu kajagari k'ubuzima bidavuga ati Jesse no mujanga ngo ndumugore wanje n'abana banje mugabo Yuda expose ukuri kandi Yuda navuze ngo uruva we Benane ngo birakuraba ngo ni wewe guca gikombe bagishiyemo iki aje kwisezerano gusumba kuraba ikibabaje ikigiye kubaza ubuzima bwiwe udafise umuryango udafise umugore udafise abana kumuja mu misi nticyoroshe mugabo yibutse isezerano imbere yuko utaba umugore wawe imbere yuko umugabo wawe imbere yuko umukozi wawe imbere yuko utora imbere yuko uhindura umukunzi imbere yuko banzura wale zisezerana amasesa bavuga ati nimba inyoni Imana ishobora kuyihanira igenzi yayo kazisezeranira mu matwi gusa natwe dusezerana no mu ndome urudomo karusura mu kwakundi je wanda nije imbere ndakwemere ko utazoguhemukira ugwaye cyangwa ukomereka mbabwire iki ni ikimenyetso cy'uko n'inyuma y'umubabaro n'inyuma ya esheke ukwiye kuzigama indagano wagize Yosefu yimenyesha bene wabo reka icyo tuzokira byanyuma kuko kuzogikuramo inyigisho nyinshi ariko niki bigomba kuduha bigomba kutwereka yuko kugira ngo Imana ihure n'umutima wawe kugira ngo Imana ikubere Imana hari igikombe ubwirizwa kubanza kunywerako kandi kugira ukinywere ko neza ubwirizwa kubanza kuzigama isezerano akajya keza fuko kwiyereka bene wabo ni kubagerageza ni kubapima ni kubashira ku munzani akajya keza kuguhura n'ububasha bwa Yesu Kristo ni ukwemera ukikora umusaraba wawe ukamukurikira ugakomeza ugatungana akajya keza kuguhaga umugisha nk'umwana w'Imana ni kuzigama isezerano hari isezerano shingiye ku buvukanyi hari isezerano rishingiye ku bubyeyi hari isezerano rishingiye ku bubanyi hari isezerano rishingiye ku busabikane cyo mwita ngo ubukolege buri kintu cyose gifite isezerano n'umuntu muri ko muca mu ibarabara rimwe n'isezerano reka ndakibasigurira iki ibi rero muze mubizigama wana ngo uri umushoferi cyangwa uri kuri vola ukagara mu ibarabara ukanga gutanga inzira bamutse kijya kwimarisha kikuguhanira ari umuntu uba wimye inzira wari kujya ku ruhande ari umuntu w'inzigo na parking yihura uramubona umuntu afise umutima mubi kandi arige yihagarara ko akana ko atategeko ryo kumana rihari ariko iri jambo tugira twere turisomye mumbabarire gose kuko niho muja kubyumva mukabijanisha gose Yosefu yimenyesha bene wabo Yosefu acyumva iyo diskuru ya Yuda igihe cyose ugiye imbere y'Imana ukayereka ubuzima bwawe Mana urambona ni jewe nabyawe n'ababyeyi bambyarira mu byaha Mana ugire neza nyagora ku ngoma nzi neza ko ari ofisi ikigongo nzi neza ko ari wowe utananirwa nzi neza ko ari ubwizere iki cyagenze uko ibi byabaye uko Imana uyikora ku mutima irashaka bayisanga utaje kuyisaba gusa uje kuyiha plan y'ubuzima bwawe ngo Yosefu ntiyashobora kwiyumanganya imbere y'abari kumwe nawe arasemerera ati nimusore umuntu wese ari iruhande yanje nta numwe yari iruhande yiwe igihe Yosefu yimenyesha bene wabo urumva nuko Yosefu wa mutima w'ubuvukanyi hamwe yaguma yihagarara ko abarungika agirane agira iki abagaburira Benona gwiza gatanu warigwije kwera kwamamaza kwa Yuda akora iki abwira abanyamahanga bose atimva imbere ni mwagenda mushoboye gufata ibanga ryanyu ryo mu buriri mukaritwara muri twa imbere ya Sentare muri abakristo iri jambo Pawulo mukurivuga yavuze ngo mbe muri mwebwe mwabuze abantu buzuye umutima w'Imana bashobora kubafasha gusubiza hamwe ni mwanyera mushoboye kubona ko umwana wawe kugira ngo umuhane neza umuntu kugira ugire umutamwibarabara imvukanye umwirengagiza nta muntu n'umwe ashobora ku expose intege ngeyi bidafise aho byavuye icyo twita igikombe
kandi ngo icyo gikombe ngo naho tuba turi ko turaca mu bubande burimo imigaga ngo tubabyaze umusaruro ku bwa Kristo ari muri twebwe. Yozefu ntiyihangana igihe cyose ugiye imbere y'Imana ukayereka ibyawe byose ukayibwira amakuru yo utidadira ugena Imana kanyihele nzokishoborera ngirine genda ubwira Imana ubwiriganire n'Imana. Abakristo benshi ngo mbe gushengereza umukristo y'abagereki ngo bigenza gute? Uricara ukamwereka ubuzima bwawe. Niko gusenga niko kubana n'Imana. Bindi byose n'imigigo bindi byose n'idini mwuzuye gusa. Icyo gihe Imana Bibiliya iravuga ngo iyi Imana iguhanye ngo iguhane kwiyegereza ko nigukubita ikurojeta igukubita kwiyegereza ko. Mwibuka Miriyamu mu gihe acumura ku Mana mu gutungera urutoki musaba remediane we kova mu buja bwa Misiri bazikana hano. Ko Miriyamu nawe ninjiye Kanahani. Abayiki Imana yamukubitiye inyuma y'ihema mu gihagarika bo mu ihema bose urugendo ruhagarara. Nayo inkingi niyongera ihema ryongera kuri depress. Igandarana natwe ngo imabara yanyu ariyo gwaje. Siko izavuga. Mwana n'umwe yari ruhande yiwe igihe Yozefu yimenyesha bene wabo. Araturikisha ararira abanyamisiri barabyumva nabo mu ngoro ya Faraoni barabyumva. Iri ni rya dirisha giyerekwa nimwe rya Abumeleki twarabonye mu gitabo cy'itanguro 26 kuri Abumeleki na Isahake n'umugore we Rebeka. Yozefu abwira bene wabo kuko ngaho Imana ibiri kirungisha inungisha iki iyo mwisubije hamwe iyo mwirekonsiliye na mwene wanyu na no musangiye ubuzima ubundi shetani mwa yakiriye mukayivungavunga. Aha ubundi hari ikintu bari bigije abanyamisiri ngo babyumvira mu idirisha nuvuga bari babateje umuntu kuki wabona bico n'icaba munabwire nabi ni pam. Bari biteze yuko kujya Misiri na Babiloni bari biteze yuko Yozefu acabwira ngo tora inyamaso ngo ugire ikintu kibatore bakirere bose. Nibyo bari biteze mugabo Yozefu umva ari kararira n'umutima w'imbabazi gashinyaguro kanyu. Ngo Yozefu abwira bene wabo ati ndi Yozefu data aracariho. Bene wabo ntibashobora kumwishura kuko bariko baracukumira imbere yiwe. Yozefu abwira bene wabo ati ni munyegerero ishamye kagirwa kuko nabonye ikibazo nabahaye ejo mwizamu ry'ubuhindura rw'izina nabonye ko ibyo bazo mwabyishuye nibyo tuca tuganira ko mwizamu rikurikira ni munyegerero. Baramwegera avuga ati ni mwene wanyu Yozefu umwe mwagurisha mu Misiri. Ubu rero nimusubire kubabara nimusubire kwiraburanirwa nuko mwagurishije ino kuko Imana yandungitse imbere yanyu. Ijambo muri Zaburi 105 kandi yandungitse imbere yanyu kugira ngo ndabarokorere ubuzima. Erega imyaka imaze kubibira inzara iri mu gihugu kandi hasigaye imyaka 5 ntawe uzorima kandi ntawe uzokwimbura. Imana rero yandungitse imbere yanyu kubazigamira agasigarira mu gihugu kugira ngo ndokore ubuzima bwanyu mbone gukira nyagukira. Abari wakira nyagukira ni kuvuga iki? Kristo yaje kugira ngo arokore bene se benshi atubera ifura mu rupfu mu guhamba inabi n'imibabaro no mu kuzuka no mu gusubira kwa Data. Ubuzima bwa Kristo nibwo buzima mukwiye kugeranya n'ubugingo bwanyu. None rero simwebwe mwandungitse ngaha ni Imana niyangize umubyeyi wa Faraoni ingira umukuru w'urugo rwiwe rwose n'umutegetsi mu gihugu cyose cya Misiri. Ihute muduge kwa Data mubwire muti ngiri iryo umuhungu wawe Yozefu avuze. Imana yangize umukuru wa Misiri yose. Manuka iyondi akantu kweke ndashaka Imana ikabakorera. Manuka iyondi udatebye uzogerera mu ntara ya Gosheni ube hafi yanje wewe abana bawe n'abuzukuru bawe ibitungwa bito bito na binini n'ibyawe byose. Nzokugabuririraho kuko inzara isigaje imyaka 5 gutyo ntuzokena wowe n'umuryango wawe n'ibyawe byose
nibyo mubona n'amaso yanyu, kandi na Benyamini mwene wacu arabibona n'amaso yiwe ko ari jewe ndabibabwije umunwa wanje. Muzokwiganira data iteka ryose mfise mu Misiri n'ibindi byose mwabonye, muzoheza mwihute kumanukana ino databuja. Agwa ku bitugu Benyamini mwene wabo ararira. Benyamini nawe kandi ararira ku bitugu byiyo, kandi Benyamini ashobora kuba ataramuzi cyane ko yari mutoyi kuraraba uko yatandukanye na nyina. Agwa mu nda bene wabo bose yuhi iryo sotsi. Ibyo biheze bene wabo baraganira nawe. Farawo niratuma ko Yakobo ibintu byo tutosubira mu nyuma, ariko mwumve ko birigeze ahiryoha nibo bacika n'akazi kanyu akatiyene. Turagushimiye cyane mukaba kuko uri Imana ikura ku cyavu igashira ku cyata. Ni wowe Mana ushobora kungira ubumwe abavukana, ni wowe ubogereza ibikombe byacu amavuta asa n'ay'inzahabu, ukadutwenza mu gishimbo cy'ukubabara, ukatunezereza mu kibanza cyo kubabara, ukadukura kwa kavuye mu kibanza cyo guhererwa. Turagushimiye kuri aya makuru twumvise kuri Yosefu, ubumwe bari bafitananiye na Benyamini na bene wabo, urukundo wari warasize muri Yosefu, ubutungane wari warasize muri we, ukama turabikwisabiye uzobukoze. So n'imbaraga z'ijuru, umwete wacu urahubona, umwete wacu udufashe tubyaza umusaruro. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo senze nemera kuri Imana itugirira neza, idutabara, iduteturura kandi tunezereza. Ndagusabye utugirire neza, uduhe umugisha w'ikintu gishasha nk'uko wabihaye bene Isirayeli, nk'uko wabihaye bene Yakobo, nk'uko wabihaye abasabyi bawe, kandi abacu twatandukanye uduhuze nabo nk'uko ubishaka kuko uri Imana y'ubushobozi. Amen. Amen. Haleluya. Gukunda cyane jewe sinoro mukunda bivuga, kunanda kugire mukama, gukunda cyane, kakanda gukunda cyane sinoro mukunda bivuga, kunanda kugire mukama, kundanda bivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama. Ore Mana yanje reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose, ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama. Ore Mana yanje reka